Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay pibaro kini gilonggi khubor bam takasni. Hadin gajungpin mi hukum da kayeng Kashuri Meghalaya High Court baka sarkar jilla kamdi setiaban penduk no yakila jingerap jangka sarkar yakinong syongshnong ki baklempat don Aadhaar number ka All India Movement AIM Meghalaya State Committee kala penpau yakajung sngongo bat ai khublei yakayeng Kashuri halor kene karai badan benta bat bakirpang ya kejilla. Uba Banshai Elmar Banyang, Chairman ka AIM Meghalaya, habakran syikilat pathai khubor, uloong ba ka jila Meghalaya ka donyala ka jong karukom sensyar kadar tenrai, lingba ki dorbar shnong bat gitna traykam da karukom sensyar paitba customary governance. Kumta ka jing pinbor ki paitba ban pinyaso da ka Aadhaar number kalong ka jing pinjat ikani karukom sensyar kablane nadu mensyah. Uba mar banyang ula kenturu iki paitba panong ki basngothu yaki hok jongki bat ban pentip no marmar sya ka kinhun AIM ladadon kinu ki ba penbon nele dakilat persaan ban penrung Aadhaar. Ka jingyadai ka jing sensyar tenrai kalong ka jingkit kri upaitba ban ngidi ban persang ban ai ka jingyarap bapura yaki bampat don Aadhaar kumbala kedau da ka hukum ka yang ka syuri raong uba mar banyang. Ka hukum jong ka Meghalaya High Court kalapan pau syai ba omdan ai ru bala ban pendu iki hok jong ki paitba tang namar ki klempat don Aadhaar. Ka AIM kalapan pau ru ba kadang yai persang ban ai jingirap ha kalat ai jingtim bat jingkershan ya ki badon kam. Ini ai dah kasi na kan? Saan niya siya tadi ko na yang belum bisa request kemudian di pertama dari si di prinsip ini usaha ini tentang dia menjadi cuma wah di kemudian nakanya kemudian cumi gak mungkin yang bukan di ajungero sekali nak tahu cermat nangilong cumi tentang kini kipat bah habedi yuwada but habedi wada kai kan cumi cuma cermat cumi apa pasangannya mereka lang jadi konsol bagi kebun kalian cuma seperti itu lain tentang banyak rapan banyak saja memang banyak ajun nama tahu ini ada kemudian apa dan ini ada kata nadu bangila begini akan jadi itu kayaknya baca kalau jadi jadi mana tu kenal tadi kayaknya jadi kalau mangi nak kalian tak perlu berjuni nisab ni yang kesakar berjuni akan jadi lah kita sakar MBA itu nah ini kamu respon tentang juni ni masih tak perlu berjuni kalian ni hak yang discuss ni hak yang short meeting ni hak yang discuss dia tadi tentang isu jauh tadi kebentaan pada anda nilai ya dari kebentaan nilai bah Kasih government kecuali kamsyum syah kamsyum nak letak dapat cok tadi jadi kecek pendiri kecuali di badan dunia. Bah kampang ni ngapain dulu diskusi nama dulu kasih kamera nama tajuk. Abang hilang depan ayat terapi sedu syah diskusi dulu baca kan sekal dari kementerian kesusah hak lagi. Ni kesusah apa yang kecuali baca cakap. Jadi nak kecuali hatani kuaru niwan bangsa orang ini itu besar. Memang zaman jadi yang kecuali belah file itu dia yang sepuluh itu mentang besar senang ini kecuali sisa belah dan nakanya jauh sama wei belah nanti lagi kontak dan miru ini dan tentang berburu dan di tentang sosial des lakolai dan file itu cukup itu jadi akan dikomentar nakanya kenuan kecuali nilai file ini lembah cermat kecuali berpenyak ini akan dipotong ai kejurusan dan bangsa dan kamsashu hak dan tadi komentar Chairman juga weekend in the movement. Kita mentah ni Poslong Press Club. Bagi ai kebar ni so pau di semua sikade abang pai kalau ka sebelum berang yang kebar naduki
Senem kibalen no syakmat kala shimi rai harus nema cakat pra harus ba kejimpundan kami wadha apo kari India itu away kami benong kabashim kia yang tak berkhoi nak lihat cumi kipai pa berkhoi hingga shim di burung peknawe dia dah pangi kipai pangi pai pada halak jom kejela kipai mau kejela mengharia ni dapat kecungsungsi ke bekrau habang indang iba peleng saudong anda pangi pai habri berkepulih putih ni pai habri berkerap karyam ni pai habri berkawai gaji ni pai habri berka bank account ne kino dibentar apa kamu tahu pangi pai ki longying ki bedo ki syak pendu ya kejingdon kam kejongi ya saudar dengan ai tang nak ada bondan di wadah di nadu kita ki sini ki por berlin asyikmak nagaliam jong ka kunhun ya panggil syikya ya benda ban yalam nak benda kejingbaha halo ke imnan ka seorang baru kowe ngila syim ban ban yahudu hi yo chief minister jo jalan meghalaya ban ngila organize su ya ka public demonstration kejingin lampai ba nalu kita ki benai apel syikmak Dihubungi ke masing-masing kelompok hi mana yang jauh serta jalan kamsim kiai ini benda. Dikene hi keperluan ini ba ke daw ba konsep keperluan serta jalan ke himrah ini ki pa hatung ini himrah se ki em pok jalan di hari. Hatung ini ki beliau. Lara suatu isai bayar UMP, UMLA dan UMDC. Lahapan jet dan mengi ba ban pas ko ke parlimen dan ke assembly dan ke district council kata kemur ke bentar kongsan dan ningkong ki berkam dan di syakri jo ba hendak yang berjalan meghalaya yang kami bagi kam bagi syakri jo ba ki perkelarong ini berman bagi kita diberi berukra ki perkelarong ini berbangi haban no ki blai hamat joti kini ke berfai ke perkelarong sisundan yang kedua kejumi bangin haban yang sundan ke public interest litigation cukup ke High Court dan bagi kuat kerpat ke Meghalaya High Court maka cipia ini bentar. Dia adalah bagi yang ini bentar. Nilai orang yang dikersan ke jemaah Haryana, bagi jemaah Haryana lo kalau yang ini bentar berfile di PIL cukup ke Punjab dan Haryana High Court. Bagi kumjur ini ke Meghalaya ini kumjur. Bahkan ini ketika wain yang bentar berbongsan anda habar susu anda punya kalau tentu kecing kersan membagi Jakmendri Garo yang bagi layar syakmat hi yang bagi KPIL andai anda habang intip hadin kalau bandahnya jadi Garo berkesimpian yang kita berfile season yang petition cepo Meghalaya High Court hari berkenika jingpun kam bukum kebentar kebongsan hari beradha di kini ke bentar kebongsan bagi berpau ni kepo nama ngin mana bagi serta jelakan cusim yang ke bagi maka kerbaman nama hadun kini berai bersyakmat naru berai ni habangi Pairo hagabri berka Khas Hills Autonomous Council, ke Jaintia Hills Autonomous Council, kunjung berka Garo Hills Autonomous Council, nakaliam coba organisation ngila Paro ya kawika memorandum dan ini kita ke Dorcas belamba pikerpa ya ke council bahkan pas ya kenapa ke resolution nama ni suatu isai bahkan Autonomous Council ke haban syirkia kumno banyanda ya ke hak jadi Pairo nalar kata cucu ke council haban daru ya ketenrai hagabri baka senjata kada bacucu pada council kalau babor kalau kerau kemudian kau kejalan macam ni hendai anda habangi pai maka ni kita barkoi ikhlam ke iru matang kawai pada council nak ni likely this council ikhlam batang kawai pada simpiai benda dan yang tak tahu kapan kelalong sisidon ya pak operation bangi haban ya di sipo ke high court ngason ainu sibo dia ya kami kira high court hakini kiat sini balai no syakmat ana habangi ya garai bakal simpi nalian juga mengenai pun kelade om cisindan bahkan ada hi onam lapan penengkam hati nu ini dibenta lalu kipat tak kibadan ini kibongdan yu ada kini mendian kunjuk sisa klaim dah penengkam bagai yang berhenti nak tak ada masuk lomba mengenai high court badan burung kebetulan kok kejelas kejongi bak kunjuk rong kamu ngasuh pun pau cisindan bangsa kaya jingero kadang pai hapeng di Jakmendri Garo kadang pai lo hapeng di Jakmendri Punjab hapo Haryana kini hi bro atli di Jakmendri di Bangilahi kisim kia nak beta kumno berdiang kita ya kipat ban macam senang kita dapat kejelah di orang kue. Dan nak dalam semua orang bak serkar jelah jongi bak keren kepami serkar jelah jongi kalau dei ban penan pekam bekla nang di syakmat ya ke ibarat kue. Nama ni ibah kini kinjat sini balen no syakmat. Ni semua orang bak ke berkoi ke bangi pai kalau ke HDFC Bank, ni pai kalau ke SBI Bank, ni pai kalau ke Canara Bank, baru kini di bank ke pisang ban pan yu adhar. Lada amdal yu adhar ki om pinum lah saya ke salah jam.
Kaya gini jingtro ko pag ini bank ya happen. Dena kata kata hiru halo kali ko berta na kali ajumi ngila kedau si sundan ro ha kali bat jing don pisah jing dipat ba. Lada ki don ko kibang kita melakukan penentang berkelahi ko tabah ke ai ko isu tu syairu nama kun ka organisation ke bala yang ringkat lang. Ni sama ai jing burang ka bakraro lada ni pai halo keriti sin syafai ba ju kali India kata ka Indian Constitution lada ni pai halo ka artikel ka khatsau kalau ada umpa right to equality lada ni don ka hak ba dia ringkat lang iwe ibe pa. Kumju bagi pai halo ka artikel artway kalau ada umpa right to life and personal liberty. Kemudian ka hak ya jing ba ka jing shimat bagi nok bakraro. But shushu bagi pai halo ka artikel software kada umpa right to public assistance in case of unemployment, employment, old age, sickness and disablement. Ya ka bagi pai ba kini benyo. Nama gini pai ba kini benyo ek pension do. Kiba temen, kiba aran ba lan ini bateri kam sarkar. Kini benyo ek pension. Menentang kada bom dan adhar muka syak penentang bakla ada bom yo shu pension. Kini ke berfaki bagi perpau ni kepon ni sebab hamba nak dalam jangka weekend yang movement ni kan dom songkhat ban shin ni kementar bagi dang yai kerpat shu ya ka megira high court badan berom bahkan dang shimkia halo kan ni public interest litigation ya ka bangi nak kalian jangka Meghalaya hamren ki arti ki jagbenre ka bangi yeng ko jagbenre khasi bak jagbenre garo ya ka bangi dang la ke jingi trelang ringkat lang mata ban file yang ni petition spokon Baki eke berkat kibangi sakihi nagalian cukup megira ikut ni iba kadang yang kata jengkersang yang kiparba namar balai ni ladang ikran syai mentangin dan kamsyu berkeren yang ini political party dan pekerjaan ini namar balai ni haban keren si sendang ni kiparba kibayang mentang ni haban yang halor ke partyless on democracy ni haban yang halor kata kejing bom dan kamsyu yang political party baki nuan rakyat kesencar berkadang Dena kata kadau abang isu tu syar bangi yang maniada yang hok jugi pada ni hapan keren yang hok jugi pada nama boleh kesencar kadar ka bangi don mentah ni don halor kesencar tenrai yang bangi ni isu tu syar ba anam day ban syapun jatno yang kesencar tenrai kabdan hok kejelma ka jungi tang na kadau jauh adha idon cipur ba ke berkhoi ki bakrau nama boleh ladang isu tu syar ba adha un hapan wan bat sencar yang jela ka jongi hi brokoi ha ka bakhadu kan lo ka jima ka bakhau namar balai nginum yok shu ya ka jingshan ha pa ka jela ka jingi on sadan manore ke ban persan ban man sencha dan bor tang na ka daw adha ha pa ka jela ka jingi kerpang ka bangi kren de ni ka daw ni ha ba kren ni ka poro on ha bangi pai ni la yok ban pai jingtho shari president John Kerry India I Madam Murmu ngilayo dan Thai jingtho si President Jumhuri India ba insimthia kubenta banung ne aila ni kini political party kibdan to Kerry India ba kinpen kam bakla tanah kada mondan adhar nama bol ngi pai ba istinda ba jing sosi nama kejing shaleben lamba kejing penyeso kejing shaleben lamba kejing penyeso kejungi Kipadba kejungi dan di persang monongba ngemton yu adhar ndai bubun kipadba jungi shaleben haklan sauda ba ke eke berfai ke bangi tempa kejing sosi ke bakrau lelai ha bangi pai pertam ko kejela kejungi parajat bendri jungi mentang tanah kada bangi yen ya ka hok kejing sisa ban ya pun nak ta ban yaran dan iwei lipa halo kejingiran kantor badan markel yang ndai don ki babon ki ben ko ye kita ki babon ba ko ben Hapa kejela jungi ki ben nomor play ki sungsu baki biang ni de shina Andrei ngakong ipi hakani ke port pamenta da ka baburong ya ka Supreme Court order da ka baburong ya ka High Court order ke ai berfan ke bang yen ku ki pat ba nam song snong ki badan ko ka ri India berkoi ngien lo ka hak ba jing sisa ngien lo ka right to equality ka hak ba yen ka do dan lo ka pendat kam bakla bang yem ala ni lo menong ba mano ba persan ban tukla ngin umla bandan hakawi kesni ngin haban sibe kelenti da ka pangin faldo ya petition persa kita diberi bukan bakla namar kani kadai ke ai ke berfan namar ka jingkno hak ba ka jing penken yang hak long breman breu kawan ra ya jing ben man kalian kawan ra do ka jing isi man kalian ka pun kelorong ni ka sarkar jela ni ka district council ka dan ko ka jela ka jangi ban on ban ben ni pat ba da ka sim ba ki pat ba ki badan ko ka Meghalaya tama ka daw ba kim dan yu adhar kamut hak pa joki kilalong ki mrao
Dena tak tahu ni amailat dalam ni orang. Kemudian pai nong song ni semua pusai. Bagi dom dia baca pun kenya ke hukum ke bagi dan. Ngirum dia baca pun ken. Talang tahu bagi em. Kemudian beliau kita em halau ke reason car pai ba. Kita em halau ke ri ke balai don. Kita em halau ke ri ke jauh ke jingsingan ke bagi dan hadukan mentah. Talang tahu bagi dan kita ki MLA ki MP ki MDC ki bang sotuna. Banyaran kita ni pai ba. Kata kamu ngim su akari pasnai. Hendak ki semua pusai. Bamangi ki pai ba. Abang ijin, yang unu beriu ni, kalau unu beriu, di malam di MP, MNA, di MDC, ipai ki support ke polisi terekam, bagi siapa ki sakri jadi ipai ba, ada di persang penendam bakla, nang ni hakawai kesni, ngin haban paru ya ke petition support pun, ban wem kasih sundan, ya UMP, UMNA, ni UMDC, orang ailan suiki, bagi lagu kita ki sakri ipai ba, tang nak dal, bagi persang bangun raya ke hukum dan bor, ke senjata dan bor, bagi led dan bor, nak kita ipai ba nong song KPM membawa jelas Meghalaya. Kita ini memang penpau ni kepor, bagi AK berfaham mga sotu syai. Bara lagi omba, kum kipai panang song, lagi dalam kino ki office terekam jom sarkar, lagi bank, lagi school, lagi kino ki benta. Kiba persang batang batang nak ada bapim dan yu adha, ngin pendu no AP AK berfaham, ken mau bako kipai panang song, kiba dan hu jelas Meghalaya, pani ke jingthong. Pani ngin thong ana ba piyo ngin thong pa sini bani ke ek bangin sale bangin siya ngin ya ila to hak ke jik sisa klam le sha undam jam bakla klam le sha yalam bakla bagi nam aira hiro ya kata ke jik sencha dan bor ke baki wan ramaki bakan pelong ini tengku kimrau ke em hapren paramangi kata ke ke benda ba kongsa na pau baki ni gide ke ek berkhoi ki banga pelong ni ke por ba ke ek bagi ya rikat lang ba ke public interest education kadai kawin na pinagibanta di bangkongsan kabangi bersang banwanra ya kaan kaban sinsya hakalenti ke bakhoy hakalenti ke bahak nak benta bangi em halor kari ke balai do kani kadai kebenta mga pempau ni por di gino ki bapidan pila abang keli na gino ni hukum ka hukum jom high court kani ka hukum jom high court kelami lado mensisngi haka arpuai trik jom di ubnai naitung bamenta ubnai julai bat hukum jom high court di rumah dekor persa ladai kami bagi boleh kebuti ladai nak sekolah kemudian dia scholarship ladai subsidi dan tunjuk ladai bagi kini bagi dia kini government benefits kuki ration ladai kini bentang kemudian dia kahai ku kada ong lupa ba on la shu ban penbor ya kipat ba bagi dia ban ong ban wanra wadha ladai kipat ba ki bomdan wadha kilak ban ai benta da kapanka dan ka epic ka bat kawai benta ba kongsan ka bangin ada ban penpau ru high court lembaga PIL bila ada orang hiru bak high court hi beron-beron kan hapan cimkia kumno hiru bak benda ka kongsan ka bang kipai ba nang song di benda ta kada hi ka epic ka bangin hapan ra kum kata ka proof of identification nama ka adhar menta kan numla ban ra proof of identification ka adhar menta kan numla ban pensisai pi benang bapidan ni ka bank account ka adhar kan numla ban pensisai pi bapinong bapin haban le ya kan no ka babha ndai ka adhar tadi ka ID ya kepala persang panwanra dah kepala persen don bor cisendan ya kipai ba na fungsong gibran hapok ri India gibran kawai andai ka proof of identity ka benda ka kongsan ban wanra ya kata ka pensisa ban longkum unong songsong ba im hapok ri India hapa ni jelam ba per gibran ko ri India kadai hi tangka epika ka epikat dari kebentar bokongsan ha bagi segomu si KTE ya karai badan berom jok high court baka dapat au lupahi baka epikat kali ban trekam habar ko ki bentar menta lada dei ban ong ban proof ya kano kano jing sisa bagi ai scheme gini kita ro ka epikat dari bentar bokongsan bagi pai ba ki badan ibu adhar ngi ong hiru eki bagi nong bagi kran ei lada pidan le pidan ibu adhar ka tangin nong bang kran ei ka som ka mon ka balai doi kipai ba ki som kaman kebalai doi la ngi sim yu adhar ngi pedang yu adhar nagalang jungir ngi tran ben yu adhar ndai ka ek bangi tran persa ka bangi ben persa kalong ba ka jingpen bor jong ka sarkar India dari ka sarkar jelai berkuai ban penbor kipai ba tang na bom dan adhar isyak pendu no ya ki skim ngi jingirang paper ndai minum ailat ini kebentang bangi haban tran sai hiru sa ka sarkar jela mentang ba ka sarkar jela ka jungi kini ban skotu sai ba ka burung ya karai jong ke Supreme Court dan ya karai jong ke High Court bakum juru kanum dei balak ban yadai ya ke Constitution jong dari India kabudan hadut ini isni bamanda kaya ta jingma ka bapi keren meneh ladang dan ne ada penat kanda ada kajingma kalau ni
Nama orang beli kung bagi om no adhar ta unum laban proof. Unum laban pencai manong ba unlong uta adhar uban peti tambang ilong India. Andai kumal ko syama baka ID ni ka pangsan ka epic ka. Kajimahi ka pangsan lagi dikran ko ka jela jongi ka jela Meghalaya. Nama ka jela Meghalaya jongi ka dangdon ya kata ka sinchat tandrai. Ladang om bagong kiramba asnam kisim ne kisada punta ter. Andai ka kajima ka bakra balomba. Tangna kadau bomdar yo adhar muta. La ong no baki paipa bomdar adhar ke digi marau. Andai ke bajia balong baki paipa ki bandar yo adhar muta. Kapan tulalong ro ye ki barjela baper. Ki barwan ho ke jela ke jegi muta. Urang asna umna asu ban ay ke NOC. Andai anda habadan adhar ki ala mentit ki jaka ki puta. Anda adan adhar ki ala ban yorong snong da besuk. Kendat kam chu ya kita ka proof. Ban ong no ba urang asna haban ay kita berkhoi. Kini ke benta ba kongsan ba ngihapan putuan yang dikebenta usim usada orang masnong kini banbuk scam dia kata senjata rai tangan kena bom dan adharu pilih mencukup sai bagi dikipat bang masong snong kita pokok snong dan pokok jelah di berang kuwai bagi kemana di rumah bom adharu dia senjata bor apa fai dibenta nama adhar ada yorong kumangin Allah bagi di snong bagi patbak di bawah nakeleng di jelah berper ngidang poye kiran mentaban nombak ke district council kalau nombak flight board banwan rakyat kata senjata rai ndai bapun ki yorong snong dah besok nama boleh bagi yo adhar namun yo adhar yang nama tip mana bahaya kata ke NOC bagi yo adhar tip kibun dia asal bisa akan lengok dia nak kata tahu ni om baka district council kan haban pass yang resolution kenang ban omon rasu ya ke jingma nak benda ban yo adhar dan dia ban ai sencha dan board lingbau adhar dan ko ke jelal ni ko rindia ni bro ko we Kemudian pendek hak jeng tak segar district council. ngira ada pa ni touch for district council kene ke touch for district council ke bangila hak na du ubnai me ngan ubnai jemang ndai hadu ka menta district council jawab ai pa ni kaya ke penlengo ingi ke lomba ngindang kam isu di district council la kam jawab ai bal isu pada district council kan hak bandan menta lada ka district council kan hak bani train kan lang ber sarkar jela kata kamun ngindang kam show ya district council bakan nang don kadu ini eksin bomata ka bahaba pendam no district council ai batang sarkar jela kan sensar ya ki pai ba nong song ki ba em ko ka jela me kumju ko ka ri indian bro ko we kata ka di bentar ko komsa